Se whatalo whatu sa whaman malo Yesu Kiriso tatou li ma tatou whaola. Po kalame nei o le Yesu wha maro longa mule atu mo oe le tulai ono le tulai fitu me le asunga fua se o las whaile nei a fiafi. O las whaile nei luas fulu mati lua fi luas maleono. O las muli whane tatou whaaso o Yesu wha maro longa ili nei vai yaso o a ilato umasa wha penana a wai maima tatou whaaso. Ia mahalovi ia le tu whaftai mo se whaavano ina o lo teimi. Ia a tatou whaasoa ia whionga pa ia le tua tara tus pa ia e tupu tau longlongo le whaatua tua al whaatua tua fo ia al tau longlongo fo ia o a whionga le tua tupu iru whaatua tua tupu i fo iru tautonu o Yesu Kiriso ai mwhaia mea uma i le aise mea le e whaingatā ia te ia le nea fiafi o le so oinga ne o tatou pokalami o le Yesu wha malolonga ai le ia mataina la tatou paka upu po tatou whaasoa le nea fiafi tatou tatalo angang pa ia matu te wala au mo lau fisosoani a fio mai se e fa matana se e fa roto se e fa lau tele se e fa mana mana maina le ta upu awa wa fio lava o le suri o mato vai mal malama o mato wala a o mato o wa fio fo ile tuele ma fa yo fa malama maina se poto se ngata pe au noa ma le fio i fo le ngang pa ia o ia le e fito so ane fa i lo fa malama le loto ma le a noa wa fio pa ia fo i se tasi lo fa longo nei tu la so sani fo i se vai o matou te ngata i ne wha malosia ai, no matou wola tariton, ia ta matou te wala au ia te oe matou te mo mia lava lo wanga pa ia. Ia, oi lava se tase o mawhatia ni nei tu la, ia i lau wha malolonga, ia i lau wha maisenga, ia i fo i lau wha asaurotonga ma lau wha mawhanwhananga, wha mangalo matou se o matou leanga wa o matou lava, o te ngata e whaare tonu ma se whaamangaro mai i mātou. Amene. Toi whaataro whatu le sofa mamalo Yesu Kiriso tātou li ma tātou whaola. Mamalo so i fua lau sunga le whaatonu Mike Peretta ma le wharitua me nofo i alo i nā e o ta huhu ia ma le pokalame po o lungo le ala ata o le Global Kingdom TV whaataro whafoi nei o mātou le whare pasta Phil Walesi hane Walesi ia o taptapua i ma talo fo i mfasoa fo i upo le tua i lea aso ma lea aso le tae ao le wauli o le fiafi so staimi o lo fa penana e va aia pese o mātou tama o lo au na atu mo oe ala le upo le tua vi ia le tua ma malo fo i le soifua malo le taupati i le neiva yaso ia mala fa soa ino o afiong pa ia le tua ia le ngata fo i lea fa atalofa fa amalo atu fo i se o mātou te ta ia wao le kalesia ia Bishop Elia Tavai ia le ngalo lava oe mātou te alofa fo i mo oe ia au mātou vava aia tu fo i le au taravou ma i la tau fai malanga atu mo tutuila mo le camp o le Easter ia o se fa fianga tele fo i ia waluk forward fo i nei whanau ma i la tau o lo fa pena ona ta pena atu i lea fa moe ia vi ia le tua ale a tatou wanga i lo tatou whaasoa le nei a fiafi. O lo o mai ta o lo o fa pena ona tatou iai i le luka o ta upu e iwa. O le o ana nafi na wha mai e ina i le tatou whaasoa i le luka e valu po le chapter 8 o le tusia luka. A le o tatou a mata nei i le aso nei le luka mua o lo fa pena na whaasoa solo ato i pea tatou whaasoa i ni ma fai ona tatou whaafai ngofia ina ma tatou malama foi i nisi o vahenga o le tusi nei e luka ia amen ma whaafai ngofia e foi lau iwa i loa ia le ia verses o le au o ilisi aso ia ma fai ana e fai tawina ia ma e whaanongono whaatalitali foi ia le a foi se musmusunga le angang pa ia te oi ia ese mai foi ma whaasoa whaasoa i nā tua ia fionga le tua ia o se mea alofa sili lea ma matango fie po o se whaamanuianga sili fo i lea ona le lei mo lo wanganga i whanga ai ngā lala whale anganga amen ia ole tusi e luka nei ole tusi le a luka ole fai ole mata upo e iwa a ole fai upo e mo ole ono o lo fa pena ona wala au lia ai po fa atonu a Yesu Kiriso ona so e to asfulu ma le to lua e o e tala i le tala le leia Yesu Kiriso le ma tala le leia o le ma lo le atua amen ai ina o fa mai la Yesu ia tatou fitawina amen
luka ivon fa mo mo se yo o le ono o fa poto e ia ona so e to se fulu ma to lu o tu atu ia te la to le mana ma pule i te moni uma na ia fa malolo ma ia fa malolo i mai wa awina atu i la to e ia e ta la i le malo le tua i fa malolo fo i e mai o feta la ia tu o ia te la to a o tu te ave se me i le malanga po se to po se tanga po se me ai po se tupe awane i ta ilua o ofutino o se fale fo i to te ulu atu ai ia nofo ai i le tou o ai lava ai se le talia o tou a o tou o ese i le ai ia tututu atu le ele yo o tou vai e fai mamoni mau ia te i la tou wa la tou o atu ona fata amilo ai lea i lea ai ma lea ai e fola le tala lei ma fa amalo loi mai i mea uma amen ole tala lea pole ua amata ona fa angai Yesu ke visona so wa uma ona faile a onga pe ya o mesa ye fa ya onga ya sola e a onga ile PTC ma le o sola sa ta uala onga fa ya onga o le PTC ma le STC o le Primary Teachers College ia ma le Secondary Teachers College e ila kai me o ai kua i fa ya onga ia e wa kula tu tonu a onga ka uala la ko TP po Teachers Practicing e po la le ngo ona o te malama i tu langa ia a o ia i tu tonu le a onga le i malifa i te miro mako e ko kele la i a onga malifa e vaku i fa ya onga ia amen e kai fa penga la le ata le fa ka oko ia Yesu ke viso wa uma faile a onga wa va ai fo iso o Yesu faile a onga fai o faile wa uma na fa a onga ina pe wa o ina so o Yesu le ngata o le upu le tua ma le tala le lei le malo le tua a ua fa va ai fo i la tou i va venga me ai e tupu sa fa pena ona fai Yesu ke viso amen wa uma la me ia wa uma nga fa longo ia so ia wa onga Yesu Kristo a o ile moto te ngata o va venga nga la ko na fai Yesu Kristo o me uma ia o lo ia i to tonu le a onga mana tua fo iso se a onga e ia ile me ka o le theory e ia fo ile me ka o le practical amen e theory la o le a o ina le mafau i me tusi a le practical o le alu lo e fa tino e kai fa pe ngala le aka le fa ta oto ia Yesu ke viso i ona so o le kai mi o e practice ai pe o fai la ko practical o la o ai kua e fai le la to assessment le amen le a o fa ka ile me le nga va ai e le ai ma se o nga o lo wa onga o le ale ke le o lo fa ilonga i te maua ai le ai so mala anga i le fa tino ino nga luenga e kai fa pe ngā le aka lea ona lewa va ai Yesu e le mawhai ona nofo fa atasi pe nofo mau o ia ma ona so o te ngata ia po ona so o ia mea e inga fa ingua so po disciples o te ngata e fa kai ia Yesu o le winga ngā le upu so e fa kai o mea lai fa ia Yesu Kristo o le aka lea o la kou e follow ai i mea lai fa ia le taitai amen me ngai ala i onga o ka kou o le au Kristiano le o ta uina i ka kou o discipleship o tangata e ka koe kala inga o winga o tala o amionga o fatinonga o aka o mo Yesu ke viso e kau on ka kou molia i mea tātou tianga i ai a o ila le o whaakanga po a lau e Yesu ke viso ona so e o e whaile ngā luenga amen leo umanga ona o hina e ala le upu le atua i le whaasoa Yesu ki viso le moto tangata ya o ai ai ngala ko va ai fo i whaatino ino va venga ma le apala ingo le whaatua tua le ala ua whaakanga i Yesu ki viso e o e tā lai pe o e tā lai le tāla le lei o le malo le atua e kasi ale purpose le e whaakongo i Yesu ki viso le kala inga lea only the
kingdom of God ngale malo o le ku ele o sesia me o ka la o ka lai o ta lai le malo le atua to tuli te moni fa malo loma amen ai fai pe palang le ngata le kiua ia mo mai a o fa mai le ngata o mai a o fa mai diseases o mea ngai mai o fa mai e fa pena ona mau ai le sisi o manga o le mana le nga ku ia Yesu Kristo fa mai o te tu ina atu ia te o tole mana male pule the authority and power amen o le authority o le mea mai ka ngaka i ai le malo si anga po na pule amen e ku inga ku te ngata ngake fai ai se fa tonunga po se ngai oina amen e le kai kai ngofo se tangata fai ngaluenga alu fai se fe au pe fai tiute o le tangata i lunga ato o ia po se manager pe au noa ma se fa tonunga ngake fa kingoa ai le ngaluenga lea amen e le mawhai e le mawhai e lalo ai fo i ngā luenga whaatino ua ia tiute po o ngā whatausi o te ngata ia whatata inga o le pule a onga e le aluaku fua le whai a onga whai kiuke o le whai a onga e mawhainga sau le pule a onga whai le tiute o le whai a onga ai le mawhainga laku le whai a onga only a teacher take over ngā luenga whaahe teacher po o le principal amen al authority la ai mawhai le pule a onga wha kongu le whai a onga ngake whai se ngā luenga pe a whai le o ye le malu si anga o le whai a onga a o le pule le a mai e whangaki e whaatanga e le pule a onga le whai a onga le ngake whai a ise mea lea ai le mawhai ona o ye lana pule a o le pule mai le pule a onga e mawhai i ona ngai oi le whai a onga lea amen e whapen o le mea ngai ka o authority o le pule wa a mai e whai a ise mea amen a o le pule le ngā le wa ave Yesu ke wiso i ona so o le pule lea na o ia amalona ta masa iai amen lea sa whai iai e Yesu ia ngā luenga wha amalolo le ngā luenga wha e tutuli ai te mon le pule lea ngā whika lai au Yesu ke wiso wa ai aku ua malolo le ngata i lea o te moni malolo si wa mai e ongo se lau ia tangata fika e pe o le kiono ai ngā ai luaku ranga ka latu Yesu ai loa le mai e le te moni lea o le tangata le luatu e more powerful nga ilo o ia kusa pe ongo se lau tangata o le amita malo e au tau o ko kongor ka ngaka lea ai ngai loa le ke mongi lea only one person kasi ka ngaka lea alanga lea nga ia le pule le e uska ia o ia menga ngaringa nga tangi mai pe a ngangi mai a wale kulia i la kou le fafa amen o le fafa te tusa ma le toe le ngata lenga a nga ia kuresi ka koma ka upu neiva yaso amen o le mea la ngai ka o le power o le authority po le pule ua avatu me foi nga e la ku kongo officer ai va ai lungo le feiti toa only authority nga o la kou e ia le pule a nga e kong e le o tangata umai mawhai nga ente le officer lea se ilonga wa iai se whaatananga. Amen. E whapena uma le mea le watu o Yesu Kristo o le pule lea. Ua kuu iai e Yesu Kristo i ona so o le pule o lo ia te ia. O lo ia te ia malonta ma e le ai masesi e o ninga le pule lea po le authority lea nga o Yesu Kristo a malonta ma. Le ngata o le pule a o le mana, the power. Amen. E iei fo i paua o iskangaka. E iei paua o magicians. E iei paua o ke mongi. Amen. Ai o le paua lea, o le special power po le paua siri ese lea, po le paua lea wa ku e Yesu ke wiso la wali ia ka o le mana. Amen. O le me mawhai e ona whaatino ina me le mawhai e le tangata. Amen. O le mana lea po le paua lea wa ku e Yesu ke wiso la wali ia e mawhai ei ona whaatino ina mea le o ai le malo si anga o le tangata. Ai mawhai e le mana lea ona ngā lue mai ei le atua. I ona mana malo si po olona power e whaangai o inga ai
mea e le mawhai o e le mawhai o na o i ai se malama o tangata ma le malosi o tangata. Amen. Nga o le atua nga ke mawhai le mananga whikalai e ku Yesu le nga whai ako a Yesu mi ngoi le vai whamai ku ese le vai makuku ma le ese le sua vai alu ese le ele matutu power ele mawhai sisi le power nga whai ako a Yesu ile makangi ina ua oso le matangi le ngaka ua saul matangi alo yei alai mo Yesu le vaa le wha mai ona so ko o le amato whano amen o amako whango ai ku ilunga Yesu whai le aiso ko whako ko o whea i eri ko whako kua ona vavao le i o le matangi ma le ngalu ma le pehau amen that o le power nga ele mawhai e so o Yesu ona tutu atu ma wha atonu le ngalu lea ma le wha lea ai tu Yesu i lena power po le mana lea ka ofi ai ngau ska i ai lea wha uska i ai ma le ngalu po le pehau po le sami ngalu amen mea la nga le waku o Yesu i ona so e o e whai ai le tala inga amen o kako lau kirisiano kako uma e iai a tangata wa iai le mea alofa. Ese uma tangata malana mea alofa ngai tami noi paulo. Amen. E iai le whai aonga, e iai le wha amaloloma, e iai le whai vavenga. E iai kangaka. E leo tangata uma lako ke mawhaia o na whaia vavenga. Amen. E leo tangata uma, not all Christians lako ke mawhaia vavenga. Amen. Pe iai a tangata ua iai le mea alofa o wha mea alofa ina e le atua o le whai o vavenga wha malolo mai e iai la kou e a o kuspa ia whai a onga teachers amen e iai la kou e wha pena o na wha iai le mea alofa o wha malolo e ese amen e ese mea alofa tangata malana mea alofa but e iai le me kasi e kukusa o marika ngaka e le aisa na mea alofa ai loa le atua ma le tangata e iai lana mea alofa o le ngata o le whaamalolo mai o le tuli o te moni o le whaia onga o le perfecta bishop e iai le me tutusai mea ngai ka o le mana that is Holy Spirit e iai le mea alofa lea o le anganga pa ia le anga so se tasia so se tangata lava e whapena ona taritonu ya Yesu Kiriso ma whaatua ya Yesu Kiriso e au mai e le akua le mea lea o le mana po le Spirit amen whamai e lato uma Natalia o ia ma whaatua ia te ia na te avatu ia i o lea manuia e ta uai i lato wa whanaua le atua sons and daughters of God. Ai whai mai paulo, o sons and daughters po o ata lii ma whawhine o lea tua, e taitaina e lea nganga o lea tua. So se ka ngaka la ua ka uteusiano ina po ka o believers of God, po i la ko e wa lato tali tonu i lea tua. E iai le mea lufa lea, e iai le mea lea ka o le mana lea, o lea nganga pa ia. Leanga o lea nganga pa ia na te performinga miracles. Ngake inga lue lea nganga lea, ngake whai ai wonders, me maka ukia. Amen. O lea nganga lea. Lea la mingoi, a leanga la, e ese te ngata ma lato mea lofa. Amen. Ai, o lea nganga lea, o le whai e ngofo te tonu ia te oe. So, pere ai la se mea lofa o ia te oe. Ai e tali tonu mai whaatua e lea tua, ngai ai le tangata le nai ta ua o lea nganga pa ia. That is mana. Amen. Lai ngofo te tonu ia te oe, e kei whaako ngate whaatonu tonu ina oe, e fesosoani ia te oe, lengwha mai Yesu a o walu, e au ngana o walu leanga au le alu, e le au ina maia le mana lea.
le mana. Le mana lea. I koke i lo ai mea ele mawhai o no ta uina atu te lo mea. Ai a fio mai le anganga lea. O le anganga lea. Na te tala ina, na te whaalau te le ina, na te whaailoa ina, nisi o mea o le mawhaia o na whaamalamlama ina, pe aha o nga ina. Amen. E tai ai oe, e fesosoani i a te oe, lea leon tau, o lo fesosoani sili, your helper. Amen. Your comfort, o lo fesosoani, o lo whaamawhanwhananga, o ia lea, le mana lea o le angang pa ia, o lo whaapena o na mana o mia e ngofo ia te oe. Amen. O mea la ngā lewa kua Yesu Keriso i ona so, e o e whai ele ngā luenga. E o e whai ele outreaching po le o, e o e whai ele tala inga i tu atu. Le o sente Yesu ona so, le o e whai le lako test po, le o e whai le lako practical. Aile ia fia o ye le langi, le anga lawa i loa Yesu Keriso, e le nofo mau i lato matangata ia, e niti i lato te whaawa wina le ngaluenga, ta lai o le malo le atua. Le anga sawa Yesu Keriso, male wha moe moe, e yeile kai me toi fo i e tama. Ai ina wa vai aku Yesu Keriso, wa tu latare teimi e wha atau nuku aile fina ngalo le atua i ate ia, leo a maka ona sent out messengers. Leo a maka onga avaku ia i lako e o e tā lai le malo le atua a whai e alu. Awa iei tangata e mawhai ona lato tala ina le fina ngalo le atua. So ama yoi. Are you ready to whai oe matangata e tala ina le fina ngalo le atua? Fia tau sanga oe ta uai oe tangata kepsiana. O fia fo in tau sanga ao ua e o lo whapena e na tau tino ai o Yesu Keriso o lo wali i maro whaola. Ai e le o iei ase se manatu e te oe ke kula i ai ma a maka o nga spread out e tala le leipo de ki o le malo le atua. Amen. So o le mana ongo le atua se i whaasoa, se i a tā lai, se ia whaao o le fe au o le tala le lei o le malo le atua. I so se no fuanga, ma so se nuu, ma so se atu nuu. Me ngā wha mai Yesu Keriso, awane ti ua Yerusalema. Se ia fio ifo le anganga, a fio ifo le anganga, o ngā ko wako ile Utaia ma Samaria, wha solo a koa ia, mai se ia o i tulu inga uma o le lalolangi. Amen. A lewa a mata e ona so, lewa tā pena e Yesu ona so, e o e whai le tala inga, a ua tuu ye ma mea ye lua, the authority and the mana, or the authority and the power. Amen. E wha a upenga ina haila ufai ngā luenga, o le mea fai ngā lemo o mia e le atua, i so se tangata tā lai. Amen. O le mana, o le authority and the mana. O le pule ma le mana. Authority and power. O le authority e mawhai ai ona whai ai wawenga. O le mana e tā lai e le tala le leima ia whaatino ai mea whaava ai ai matau tangata si ia latu tani tunuina le atua le te au ona iai le atua le te tai tonu iai o ia e mawhai a mea uma i le ai se mea e le mawhai e lona mana. Amen. Ia vi ia le atua. Whamei lola ia. O ki tuku inga ki a kore mana ma le pule tu te o ai e whai e tālai le tala lei. O i ngu. O i ngu e tālai. Amen. Ai i le whai upa e tolu ma le wha. O lo o ku ui ai ma tu unga i Yesu Keriso o le kala inga lea. Mai ako uoko ki ka lai. Whamei lola ia. A te uoto te tālai. Whai upa e tolu. Mo fetala ia tu lea o ia ia te ilatou, aua to te ave se mea i le malanga. Po o to, po se tanga, po se mea ai, po se tupe, awa nei ta ilua o futino. O se fale fo ito te ulu atu ai, ia ne nofo ai i le touo ai lava. Amen. Le wa ku iai, wa tu iai po wa
po ua vatu i Yesu ke viso le pule ma le mana. Amen. E o ai e whaire kala inga, ai ku wako e maku unga o le tala inga. Amen. O tu unga po o ai inga o le tala inga. Awange e alu mase ko. Awange a vea se kanga po se mea ai. Awane a vea se tupe. Mai awa fo ine i lua ni au ofutino. A ko wofoi. O le fale e kalia inga o ko no nofo ai ngā se ia koe move o ngā ko wo se fo ilea. Amen. O le whamaile tala Yesu ki viso, awangi a vea se ko. O le ala o ngā to. O le to o le me e fisosoani mo oe. E ina ia mo le pui ina oe. Po le whaapale ni ina o lau sa vali mana tua o nuu ia. E whaisinga ngā wā, le ngata fo ilea, e mau ngā. A o le to le e fisosoani e to e kau ko ai, e whaapalengi e lau sa vali. Pe ma whai fo i ona pui ai oe mai ni me oso whaia oe. A e alo ngese no fuanga i eini ta i whau. E ke mo o mia le la au, e whai mau fisosoani o le au ngare la au lea, e pui ina oe mai se oso whainga a se manu po se ta i whau, po se manu fe ai. Amen. Mea ngā e wha aine li tala salamo e luasu mara tolu. Wha mai e tā vita, o la laula au ma lau to. Le laula au ma lau to e wha maa whana ina ia. O le ngaluenga le la au lea po le to lea. Mo le leo mamoi, e wha maa whana ina. Ngā ke moki ngoa ai, le malu puipuia o ia. Mea ngā wha mai e maa whana ia. E le ai eiso o popole, a oso mai le luko, pe oso mai se liona, e fisosoangi ia ke au le la au lea po le to lea. Ona e lua la au e kau ave le leo mamoi, o le to ma le la au. O le to la e fisosoani e kai ai pe pui ai le leo mamoi. A o le la au le ta o le la au. E pi o lona le lona e fisosoani mo le caringa po pe ta mawhai ei ona lave mai ei lunga le mamoi. Amen. A le ko lea, le e whai mai tesu, awane a vesa ko. O le whai whaatonu, aua e ke whaalango o lau pupuinga, awine e whaalango se ko. Amen. A le ale mele ka mawhai Yesu ka whaamoe le atua o ia o lau pupuinga, o le pupuinga ato lau tala inga, o lo o i le atua lea. Amen. Ia besu tala ngapati lo atua. O ainge whaamoe hai, o ainge ki whaamoe i pupuinga o lo a inga, o ainge ki whaamoe ai i pupuinga o mea tōtino. Amen. O ainge ke whaamoe i le pupuinga o lau whanau, le fo ila o le malanga i kukuila le e kalesia mo le mawhtanga au talvou buia i le Easter camp. Ia le popole fo ina isi mātua le o lako whangau. Amen. Ia vi ia le atua. O le tau moli mo o le fiafi nei. Our God is a true protector. O ia o le atua e whapenana maru puipui ai oi. E puipui ai lau whanau. Kango e kui le atua i lana puipuinga. His divine protections. Mea oma kako ku le puipuinga wha le atua. Ona kako loa lea wa kako malu i a ao le atua. Amen. Me ngā whamai e suke visu i le salamu a tāwita whamai o ia lo malu a papa. Me Yesu o awangi a vesko ko aisea leanga o le atua leke aru e ka lai o le malo le atua leke ka lai inga. He is your true protector. O ia o lo puipuinga atoa. E le aise mea whapena o na sawa ko aise mea leanga. Pe a pui oe le atua. Amen. Whamai, awale ave inga se ako po se whalawa. Amen. Awato te ave se mea i le malanga.
po se tanga, po se me ai. Amen. Excuse me. Me awangi avese kanga po se me ai. No back, no bread. So se whainga malanga e alu. O le mana onga lea o se kangaka e o malanga. Ai mai se a nuu ia. Ona o ele ma tua ele o nuu ia. E mo o mi e se me carry. E ai. Ai mai Yesu. Aua avese kanga. Aungi avese au ako. Amo se avesa ako lang o le tanga nga e ku o le fa mo o le tanga le e ku o ile me ai e tu o ile fa ngo vai ma ku o ile le areto for the bread e alu ma ai pe laku malolo yanga fai ma fa amalo si anga amen le fo e fai sa mo a o alu malanga tangata e avese me tu le tanga e fa mo e fai ele sua amen le angol fa moe nga ya lenga faile me ka o tali sua tali sua o le me kali ele sua e a o malanga le nu ne a inga o umar fa la o le mele aku ngofo ise me nga ma fai ele me a inga ko fa wa le malanga ile nu pe a fai ma mao se no foanga e a nga i le a inga le o taime le yin ta avale po oni awala fa fa ngo fie le vai temi nei a ro ke minga nga sopo po tuai ainga I lesi nu sopo tuai lesi tu malo fa mo la me le a lai o nga fai me ia ole fif ole moi pi lima ia male ta isi ia male vai lolo o fa mo nai le fa sa mo e ave tanga isi ainga le e fai ese la ko me ai le awala e fa o wa wan malanga ona e mamao le ala amen e fa pe nga fo ila le aka le me Yesu ai fa mai la Yesu awangi e fa ye me nga awangi e fa ye se me fa pe na awangi e vese kanga awangi e vese me ai no pack no bread o le ale mele ka moli mai I le atua o ia o le atua o ia o le atua na te providinga o tātou mana onga. Aua ke popole I se mea ngai e le o iai. Aua ke popole I se mea mo atai au, ngafa me Yesu mai. Aua ke popole atai au, e popole le aso akai au, ia ke ia. Amen. E ta pena e le aso akai au, mea mo oe. Amen. Ke longa oe le tamalo e lia famerikala le ko alu le vai o kirita. Le anga iki. Ile alia I kirita ngofo ai ngā. Ingu le vai. Au ki whakongua o le vai whanga ia te oi. Amen. Ke lo oi. O le me maka ukia I le tala lea ia elia. O le whanga e manu. O le manu o le le manu ka o manu whaasai le kakau o ngā iai le tangata. Ai whaakongo e le akua le mangu e ino sia e le tangata o le atua. Pe awa aia I tala e whaasasa mangu ia. Amen. Nangai ai e manu ia mo tino tangata o tipo manu wa pepe I le tonga vao. E mela ngai alenga ta uo manu whaasa. Ai whaakongo e le atua mea ia. E whawhanga ina lan au na lo ainga. O ame wa provide le akua mo oe. E iei tangata ke ika iai. Ai kango le akua. Wha tangata na. E whawhanga mai kai. E whawhetai ia I long mana onga. Me ngai wa ainge te talo. E te laulau mai le lao ai maa au I luma o e ita mai. E laulau mai I luma o e ita mai. Amen. E leo tala no lai le tūlea. A lai tala no le protect, le provision sa le akua. Po le whaasoa le atua. E awane e popole ai. Oe lea e te ngalua le ngaluenga le atua. Ma whala au le atua I a te oe. O loo iaita penanga le atua I mea uma o loo whapenana a ngai mai ai mo le tala ina o le fina ngalo o le atua. Amen. Nga mai, a wona vese kupe.
o le se kupe no money. Amen. A ke ro ka ko ale se kupe wa. E ka ko se kupe mai se o lo great grandma. O lo grandma. E le lo se kupe e a ke la kulo ya sola au tu la onga. Ya, se kupe ma o se I fai mele. Nge taimi fo o le malo vale manga o al kupe e sa o le me o lo se grandma. A faila pe ko lima ka la lang kupe le fa mai lo le lan tare cha. Ia koe pau ale si o wola. Pau ale si o wola. Wa kango ka le kupe le lima ka la le olo na ola. Amen. Wa fa moe le tupe mo lo na ola. Amen. Ia kena fa inga ka ko so le se kupe o ka fa ngoa. Akar popole. So don't worry. Awu ki popole. Me nga le fa mai o le atua o io le Yehova Taira, Jehovah Taira. O le atua au mai. Ano meleng fa sai Yesu mai awu mi ka wo se kupe. Amen. Le anga e wo e la eso e la unga. Alang bo e ala e fai nga luenga le tua. La e fai le kala inga. O le mana onga le wo yake oi nga le kupe a. Amen. Langa wo ife fa penga. Amen. Molo tui al mana onga se la unga se mol ke kusi. Wole ale ngofo le lang fa sa. Amen. Wole ai o isi fa au. Wole ai ne kale se nga lue ai. A wo fa pea. Amen. Wo fa pea. Ala ku le fa sa, wala ku le fa sa. Ai le oi loa le kala ile se punga po le hopping locust. Amen. Aki aku I e ia fiang o ko inga o to ainga tangata ia. Amen. So pi we fa ka ko la finga le la to o fa pena on fa ngo fiona tali ina tangata ia. Amen. Langa e kenga kai aku e mafai ona e iai le mea alofa ai ua le saole le faatinoina o lona vala awina. Amen. Langa lua kako ieri sisi o manga le whaangaina fa metara tu spaia. E iei fo I mamoe o mai e kingo mai mamoe a o luko fea. Amen. Kako a sau fo le launga ma ko I maanga ia le launga ma iai le ata mai. Lai e whaasoa ai. A o kua e ese le ngalue mai ai se pe ese le motive le e sau wai mo tala inga e le o se vala awina ato toa mai le tua pe yo kako po ila to e le afaina o e mai tato o lo fa pena ona ngalue te tono ngaluenga ma vala awina inge ke o fa seinga tala le kala ngo kwai. Amen. Ai langa o lewa yei tangata fa pena wale mafaya ona tupe nga lulu te tonu e kalesia awa kula ia o yef mai o fai au awa fa solo alu le mea we yei foi tangata nga nga fia I loa se mea I la fiong pa ia le atua pa le alu le launga. Amen. Alu le launga ia wo feso fai so le awala so se mea wa kuai so se mea elea faina le faasoa ino le upo le atua al mea taudia ia sa o le langona la fai iai le fe au ma le tala inga o le afionga le atua le malo le atua na fa Yesu awangi avea se tupe no money le anga le kupe lea ua amata e fua fa akau e le tangata le tala le leia le atua. Amen. Le wa eva ai ngai fo iei ua iei sau ninga hale ko ngia sau kupe e ke le mawhai o nga enta inga le sau ninga lea. So you are paying money to ke ua e ko ngi inga le kupe e ke mau ai le tala le lei. A le tala le lei le tua o le maliu e Yesu Keriso o le maliu fa mai o le vai o ke avakuina e batu fua. Amen. O le maliu fo Yesu Keriso ma le tongi o le reino o lauanga sala mau sala. Fai fua Yesu Keriso. Ai ua saule tangata ile malo si anga tau tupe ua totongi ile mana le upu. A ele yaisa u se lau kala, a le yaisa u lima se fulu, a le yaisa se lau lima se fulu, wale mawhai ona e wha alongo longo ile upu lae ti liva I kokongu. Amen.
nanga lewa kele nga tupu wa tele na tupu le melea ua su e tupe le afionga le atua po le tala le leia le atua a o le melea o le mea fo i fo ina e le atua amen le wa amakainga fai conference wa yai e kalesia wa lato fatu la ini fongatanga ni mea e whapena ai tutongi e ke ko ama whaionga e teito pe whaionga e aliko kongo i pe a whai ua tutongi so le skala ya me whapena tutongi le skala ya ko e am whaidenga e whalongolongo amen a ua le ai se mea a whaila o oepe a whaila i ka koule e le inga kukupe a le ke fia we ke ngawa i le tangata la tula e le malo si anga amen e le mana e le pawala i le tangata le nga amai le akua ye le la wa manau ye mai manga o ye a ua le mafai ona e o ye ona le tupe so la so la ngona amen ai le yai ma se kai minga la unga Yesu lunga ile moto tangata fa pe aku Yesu ka ilima se fu kanga kai fa longo kanga kai o mai fa ku pe ke luma yang ma levi va ai lo va nga umanga o mai ilima se fu ka la kanga ka o mai le la fa ka se minga la so nei amen o mai umanga o ya Yesu ke bisu ile yai ma se mai nga pe inga se fi a le mele o kupu ya kako e o le deliverance o le fa malolonga o le fa sa lotonga o fa mai e anga ka kaonga e pe inga amen sole fa mai Yesu awane i tongi ina se tupe awane ko wo ma ave se tupe la nga e mil se ai a fionga le tua pe se ai le motive ke fai ai le ngaluenga le tua ia vi le tua fa o tu tau pokala mele le ya sole fa o matuai ngai vaenga ia ona le uma le ke vai aku temi ia wa te fitu aka ko pokalami ia ole ono le fitu fa malulu watu ona ngai mela kiki ia wa tuai e pokalami ia ono nei fa na fo tau fa tino ina ole masingi le va ko kako le kako pokalami ole Yesu fa malolonga ia ngale atu le tua fa o watu tato mata upulea ile vai aso alumana pe atu sai mali fina ngalo le atua a le tu lale nei te tonu mai at la fa mai ina tatu pokalami ona manu fo ona le nga e mai tatu pokalami le fiafi ya nga pa ia fa taitele ai vala au ia te oia nga le atu se loto se dato uma fa penan fa no fa manu ia atu nga le atu ia fa pena fo ona nga luelu mana o lo nganga pe ia o fiong pa ia ke viso o te avatune ia te o tole mana ma le pule e fa penana fa malolo ai mai ia matuli e seite moni uma i fa pena o ile mai la te o fa penana a fie ina maftianga tau mai po ni maftianga tau te moni ile suafa Yesu Kristo ile mana na ia tu ina ia ona so o le mana fo ile o lo nga lue ile temine e fa atonu ina i fa sa o loto ai le uso na to fine na ia por tama fo ina por tinana anga le ia tu ele tu pa mai ia tu mau ia tu ele vi ingal fa manu mal fa ne tanga ono Yesu Kristo amen amen ia vi ele tu to God be the glory forever and ever amen